Саха национальный көддөрөр хитнерер компания Рус фонданы кытта-кыттыгас проект быцалганар. Бүгүнгү таарыбыт героя иккен архастаах Сандара Прокопьева. Карачан кыз төрөгөттөн улганны гажар болан Москватагы институтка эмтете барыктаах. Жонно жон серге көмөтө тохтагарды солталах. Күн сиригер көрдөрбүт күндүк кейте галжан эриден ине бараксан сүрөга дуата ырылактык нүлүер. Сандара иккен ардах олар эри сүрен тойтухуяктагар төбөтүн да өндөтөрө кылыбат. Олох керетин да аня көрбөт. Дытсыпы ден ырыхан ыры жеринник кыракы кии этин синин кемилдир. Арахпытын эпрехаля биттире. Туну спешно дебиттире дини. Эпрехалятын спешно асты дебиттире. Туну билейм биши олох. Он юрыймыши батыспат. Интреней дәвет. Телефон иман кадактын биши көрбөт. Сандара түрөтүн кытта тута балыга сытан уһунлук эмтемите. Итерери ырхан ыры ахан араган бербет. Өссө сетериер. Арай Москватагы үрдүкү технологиялар медицинский институттаргар баран көрдөрөлөрө эмтенеллере болар улаханлык туханыктарын сөп. Хотя бы олар болар деме кайын ол. Хотя бы тебетин уян каян инде мама индир болар хотя бы. Ме ол чүйбү. Гыры обургу туакка кыһары батага баарай. Карашан кыз күн сирин көрөтүн кытта иеле хабэте жокускеге келен билигин хос кортамнахан олороллор. Ол гынан баран кинилер жон серге үтүө санаата хахан да соҕурүйбат диэн санааларын үллестеллер. Ол курдук республикатагы далбар хотун конкурска ахамал акция ытылан онтон кийбит сүйсен такса тыгынча Москвага эмтенеллергер эби болуга. Мактанык барам Таня подругата на чойклис барман унтаркыга Куприянова Таня дит. Просто ыракан кемдер бастыгыттан кини бие хүрен көтөн көмбөлөһүн. Абратал ол кыскага уна иеле агатыгар бебит бие семьяаттан барка мактал бутун дирек бектен багара. Биге компания бут Рус фонданы кытта кыттыгас барайга олохо кирбите сылтан орто. Бүкемигер республика баржана акцияны өйөн үгү сого улахан клиникаларга эмтенне эмтом ылла. Буда сырыга Карашан Сандара үтүреригер жон серге күйүс көмө болу ден эрел улахан. Екатерина Мосова, Дмитрий Сергичев, Саха телевидение, Якутская.